Sanibonani, ngiyanibingelela. Umshumayeli Mvubu lo okhulumayo wase Mthonjeni Wokuphila Emthwalume. Namhlanje sila emzini kaMvubu la kuzalwa khona umshumayeli. Kunenkonzo Yesabatha njengoba kune lockdown umhlaba wonke. uThixo wethu omuhle unyazi lwezulu wathi konke asikwenzele emakhaya. Sithandaze emakhaya nenkonzo siyibambele emakhaya ngokuhlonipha uhulumeni. Namhlanje ke siyalandela ke zonke indawo, siyaphuma singena emzini yabantu siwumthombo wokuphila. Silandela izwi esalithunywa inkosi, yathi inkosi asigadela abantu bayo bangalahleki. Sibagadileke abantu benkosi ukuthi bangalahleki kuleskhathi se-lockdown. Siphuma singena emzini yabantu, amasabatha sesiwenza emzini yabantu, senze inkonzo emzini yabantu ngoba uNkulunkulu wethu esimlandela unyazi lwezulu alikaze lube ku-lockdown. Luyasiphilisa khona kuthiwa ku-lockdown, liyasivikela ezingozini, liyasivikela ezifweni, liyasivikela kuwo wonke amadimoni angadla impilo yethu. Nathi ke sibona ukuthi asingahlali, asulubabaze unyazi, siphume singena emzini yabantu. Khona imizi egulwayo kuyona ebelingatholakala ithuba lokuba kiyiwe kuyona. Namhlanje sesikwazi ukugijima emzini yabantu siyobiza uNkulunkulu wethu, simuze umuntu esethi hayi sengiphilile, kwafika inkonzo yonyazi ngase ngiyaphila. Siyagijima emzini yabantu, abantu baxakiwe izilwane emzini yabo. Sifike simemezele uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu usale kuphilwe. Manje ke kusigqugquzelile kakhulu lokho ngoba kwenye imizi sithi siyafika, sifike sekuthiwa uNkulunkulu ufikile, ubonakele kuqali singakofiki, kodwa kusho ukuthi uzwile ukuthi siyakhona ngomoya wakhe wasezulwini, wasehamba phambili eyoshanela. Sifike uNkulunkulu eseshanelile, siyagijima ke siphuma singena emzini yabantu sibathandazela baphile. Namhlanje ke inkonzo la emzini kaBaba, nami namhlanje ngizocela uNkulunkulu ongene la ekhaya namhlanje ukuba angiphilise, aphilise nomndeni wami, axoshe zonke izimo ezimbi eziphakathi kwaleli khaya, axoshe konke nje okubi, usala ukukhanya. Ingakho ke namhlanje inkonzo yesabatha ila phakathi komuzi kaBaba. Siyagijima, siyaphuma, siyangena, siwumthombo wokuphila. Njengoba ubona nje kumhlophe igceke, amanazaretha avuselelekile. Noma ngabe kuyi-lockdown, ngiye ngabuka ukuthi ukuhlala kwamanazaretha ekhaya azozonakala amanazaretha, angenwe imimoya. Ngase ngithi angiwagijimise nje emzini yabantu, simemeze unyazi ukuze amanazaretha ahlale evuselelekile. Iloko nje kusihlanganisile. Amanazaretha mahle onyazi lwezulu. Mina ngomama uMzizi, ngaphasi komthombo wokuphila, ngisithempelini likaMvubu. Ngaphansi konyazi lezulu, unyazi lisazisa kakhulu ukuthi asithandaze kakhulu emakhaya, hayi ukuthi ungathandazi ekhaya. Noma ningahlangana nabanye nithandaze emakhaya. Mana siyanicela ukuthi nithandaze, kakhulukazi mina ngakhuluma okuningi ngami ngoba ngibuya ngisho kwiconvene, kodwa ngonyazi lezulu ngabuya ukuba angiya esibhedlela ngaba ngisekho, kodwa uNkulunkulu wangisiza ngoba ngakumela ukuthandaza nabangcwele. Engisho ukuthi ngiyacela amanazaretha amahle, ningahlali phansi, ukuhlala ngeke kuze kukusize. uNkulunkulu obalulekile kunezinto zonke ongabe uyazenza ngoba uzogcina sewuphela amandla, sowenza izinto ezingasile ezingelifanele unyazi lezulu. Kodwa uma wenza izinto eziqondene nonyazi lezulu uzohlala uphilile ngeso sonke isikhathi, noma ungavelelwa yini uNkulunkulu usuke seduze kwakho. Ukugqugquzela nabashumayeli ukuthi nithandaze emakhaya kuyinto edingekayo efanele. Mana sithi ngiyabonga, amen. Ngizizwa ngijabule kakhulu ngosuku namhlanje. uMamthembu lo oshadele kaKhoza, kumnandi nje unyazi noma lathe asonte eMadokodweni, kumnandi wona amadokodo lawa silindile izwi lonyazi. Namhlanje nasize kamshumayeli wethu, umshumayeli uMvubu, isilwane samanzi, kumnandi kudelile. Siyasho nje ukuthi hawu uNkulunkulu uphakathi phathole ligceke. Siyabonga kakhulu.
lamafazi asezulwini, siyabonga ithuba esiliphiwe ezulwini singabantwana abancane. Leli thuba ithuba elingajwayeleki inhlobo. Mawuliphiwa omunye umuntu ohlele eceleni ongakazalithola ngayitshena ukuthi mhlawumbe into emnandi kanti into engemnandi inhlobo. Uvalo selingishayile manje ngibekiwe nabayingcwele abazokhuluma la lukhulu kakhulu ngoba into engajwayeleki inhlobo, into engemnandi futhi. Ngizocela ukuthi sidlule ngobeni ka 132. Mina ngikhumbule isivinini kodina ngivalelisa ngikhumbule Ngingawongeni kulomsebenzi esengiubekelwe manje njengomfana wale ekhaya. Mina kusekhaya lana ngiphethwe la ekhaya, kodwa ngizocela ukuthi ngiqale ngamukela abavangeli benkosi yasebuhleni bamaNazaretha. Mase ngamukela
nabashumayeli abakhona, ngamukele nabakhokheli abakhona. Mase ngamukela nabafowethu bonke abasivakashele ngothando. Amen. Ngithi nje bafowethu kusekhaya la noma ngabe yinini la kusekhaya. Amen. Ngicela ukuthi njengoba senifikile namukeleke nazi ukuthi njengoba nihlele nisekhaya. Ngizocela ngoba isikhathi sincane kakhulu. Ngizocela ozongifundela incwadi. Angifundele incwadi yeSambulo 22. Ayiqale verse lesi5 aze agcine ku verse 8. Isambulo silapha ekugcineni eBhayibhelini, incwadi yokugcina eyabhalwayo. Ngicela oseyitholile angifundele. 22 bani? Uqale ku verse 5 apha. Amen. Ubusuku abusayo kuba khona. Abayukudinga ukukhanya kwesibani nokukhanya kwelanga ngokuba inkosi uThixo iyakubakhanyisela. Ngiyabonga baba. Inkosi ekusiza. Ngiyabonga. Ngenye imini kwaba khona amadoda ayekhuluma indaba kaNkulunkulu ethunywe uNkulunkulu lo esimkhonzayo. La ngeskhathi sakuqala namanje kusenzeka kodwa abanye sebekwenza ngendlela engeyiyo. Ngeskhathi sakuqala bekuwe kube khona amadoda ahambe ngene emzini yabantu ukuthi uyakholwa noma ulona ikholwa, angene ehamba nebandla afika ashiya umthandazo kuleyo ndawo mase kuyaphunywa kuyahanjwa. Azule ngene komunye umuzi kwaziwa ukuthi namhlanje sizosuka siyongena kwasibanibani sifike sithandaza sishiya umthandazo sikanye sidlule siyongena komunye umuzi sishiya umthandazo abantu basale bephila khona. Lawo madoda noma labo bantu bawabantwana bakaNkulunkulu babekwazi ngisho ukuthi mebefikile bafike umuntu egula kubonakala ukuthi lo muntu sendibiwe ithuna la bafike bafunge wona ngalo Thixo babemkhonza ukuthi lo muntu mesathandaza thina uzofika sinde. ngoNkulunkulu ababe naye. Ngelinye ilanga kwasekuhamba amadoda ehambe ngena emzini yabantu ekwenza lokhu. Kwase kuba khona indoda engamazi uShembe ukuthi uNkulunkulu yazibonela indoda nje eyayifana nabantu basemhlabeni. Le ndoda ilokilizwa nodumo lanabantu ababebengena emzini yabantu abayimanazareth abafike bethandaza. Yayisithi le ndoda ngizocela ukuthi laba bantu ngizwile ngathi bakhona la ngasekhaya ngicela ningibizele bona bazongena la kulomuzi wale ekhaya bezothandaza. Zasazingena izindla zamafa zezulu. Kuthiwa lo baba la wayehlala khona wayesedelwe ngisho umndeni wakhe ngoba inyama yakhe ngendlela wayesegule ngayo isibucuka nje. Kuyinto nje ubona ukuthi ngeke isasindi iyahamba manje. Sibondwe sabekwa iphini ngaphezulu. Kuthiwa basebefika labantwana bakaNkulunkulu ababethunyiwe izwi kaNkulunkulu basebengena. Bathi basebengenile basebehlala phansi basebembuza lo baba. Bathi baba uthi usuzame konke siyakubona ukuthi kuthiwa kwasengasangeneni ngoba babemngena ngoba bemlethela ukudla baphuma bahlale ngaphandle futhi mose uphumile iphunge laliphuma khona lalingelihle enhlobo. Kwakuyiphunga ukuthi uma ulizwa wena ubone ukuthi ngeke ngimelane nalento mina kuhamba abanye bamamzela ukuthi uzusho mhlawumbe ngenhliziyo lo muntu akasafi ngani manje ngoba phela ayisekho indaba lo muntu. Thoba sabangena mase bengenile labantu bakaNkulunkulu base bembuza bathi njengoba mnumzane sesifikile la singabantwana bakaNkulunkulu sinyo uShembe sizokuthandazela thina manje ngikhuluma ngabantu ababenoNkulunkulu ababefunga ngoNkulunkulu ababe naye. Bathi sokuthandazela manje ngoba sokuthandazela uzosukuma la uvuke kodwa yini wena ozoyenza mengaze siyothina sikuthandazele usukuma uvuke la. Yayisithi le ndoda yala kulomuzi yathi yabo mina ngiyinhloko la ekhaya emndenini yonke la ekhaya mina umuntu oyinhloko la. Uma ningithandazelile mina
ngizomkhetha lo nkulunkulu wena nimkhonzayo. Awu baba uzomkhetha, ngizomkhetha lo nkulunkulu uma ningithandazele ngasinda. Saseyiguqa lezi insizwa, sasezimbiza lo Thixo simkhonzayo omkhulu. Sasezimbiza lo Thixo, sasezishika amelodwa ukuthi baba ufungile nje wenza isifungo noNkulunkulu. Yafunga enye indoda eBhayibhelini yathi ngiyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheli kwensuku zami. Ifunga uNkulunkulu yamkhethayo. Yayisifunga nale ndoda yathi kuzoba njalo mengasinda kulokhuko ngizomkhetha lo nkulunkulu enimkhonzayo. Ayisephuma lamadoda ehamba. Wayesesala lo mnomzane wayeselulama. Walulama yabuya inyama esumeni sayo waphindela waba umuntu. Kwase kufika umfana wakhe wayeqhamuka egoli. Wafika umfana wakhe eqhamuka egoli, wafika ekhaya wathi baba kwenzakalani? Wathi mfana wami sangiyi Nazareth namhlanje. Hawu baba uyiNazaretha wena? Wathi baba wathi kwenzakaleni baba ngoba dukhulu? Wathi hayi fika labantu bakaShembe. Bafike bangena laba ngithandazela ngasinda. Ngase ngenza isifungo nabo mntanami ukuthi njengoba uma ngizosinda la ngizoba yiNazaretha. Yazikhumbula izeluleko. Uthi lo mfana baba awuzwalenza iphutha. Uthi lo baba ngenzeni mntana uthi awukhetha inkonzo wrong kakhulu uma ukhethele kaShembe. Hawu ngikhathele inkonzo uthi ukhetha inkonzo wrong kakhulu. Uthi yazi mntanami uyabo uShembe. uShembe ngeskhathi la khona abantu laba abantu abadala njengawe nje asebegugile ahamba nabo abasentabeni mafika lapha entabeni ufika abaphose ngale kwathwale ngabo. Manje baba njengoba bekubiza mina sezomncuma ngapha mawuya ngaseTafelkop cha asinyakazisa lensizwa sekungconywana sekubuye nozindela umngani wami ngathi ukufudumala kancane balekile nyakaza ngempela ngiphuthelwe kodwa zikhonze izinhle zasezulwini okubaleke kakhulu mhlambe ngaphezulu kwezinto zonke kulesi sikhathi esibhekene naso manje ukubonga. Sibonga izwe lasemthwalume elisifunayo la sisuke sizifihle khona sizodumisa kanye nalo uNkulunkulu. Ngoba ngiyayikhumbula ngelinye ilanga enye insizwe engijwayele ukuhamba nazo. Mayikhuluma indaba kaShembe ikhuluma ngendaba yokufunana. Bethi kuloko kuhamba kunezwe elinjalo elithi masingasabonani asofunana ukuthi usibani ngabe washonaphi. Isimo kizwe elibhekene naso senza ukuthi singabonani sibonga ukufunwa ke ngalendlela esifunwa ngayo yokuzodumisa uShembe ayibonga inkosi. Ngikhumbula indaba yesalukwazi sakaDlamini sasezweni laseSunfaith mhlasimpe umvangeli ubaba uTenzo uyasazi. Esasisidala kakhulu sasiyigugu kakhulu lesasalukwazi kuleya ndawo. Ngoba isona sodwa esasibona ubaba omkhulu esasiphila ngalesa sikhathi. Kuleso sikhathi besiyingane ezincane kakhulu kunalokho ngesikhathi senkosi inyanga yezulu sishaya insimbi. Ngelinye ilanga kufika umbiko wokuthi isalukwazi sakwaDlamini kwakuthiwa ushaqo kuthiwa sihambile emhlabeni. Kwase kuhlatshwa umkhosi kuhlanganiswa amaNazaretha endaweni ngoba sasiyigugu lesi salukwazi wonke umuntu ufisa ukuya emzini wakaDlamini
ayozwa ngesehle sehlile phakathi komuzi. Ahlangana amaNazaretha kwasekuhlela izinto zokuhamba. Wafika emzini wakaDlamini, mabefika abangcwele emzini wakaDlamini basifica lesi salikwazi sesivukile sihleli ngezinqe. Base beyangena bahlala nje baba baningi njengoba nibaningi. Sase silanda indaba yaso sithi bantu abami njengoba dengihambile. Bengibizwe mina inkosi yamaNazaretha. Ebizongithume emndenini wakayeni. Ethi abantwana bakayeni bebehlangene phakathi komuzi behlela umsebenzi abazowenza bawenzela ikhehla la khona. Uthi kuShembe bengiye ezulwini lomndeni wakhona ngithi ngiyobatshela ukuthi abantwana babo bahlangene ngani. Uthi kodwa into engithusile mangifike ezulwini lomndeni wakayeni ngifike kungekho umuntu. Uthi ngabe sengibafuna abantu bakayeni ngabafuna, uthi ngaze ngabathola, uthi mase ngikhuluma nabo ngibabuza ukuthi yini edala ukuthi ezulwini lomndeni ingabikho umuntu. Bathi bakhishwa ngoba ikhehla la khona lisaphila. La sasazela ubaba omkhulu ngezinje ehambe Sunfaith. Sibondwe sabekwe iphini ngaphezulu 73. ingoma Syabonga Cela abantwana balo ukuthi abahlangane bayolicelela intethelelo kuShembe. Ngiyakuzwa. hey Uthi wabusa uyabiza umndeni. Wabiza umndeni wahlangana. Kwakuthana endlini safika lesi salikwazi sabe sesiyayiqala le ndaba. Sathi ikhehlela la ekhaya lenza ukuthi nokuthi kuShembe manje ezulwini lomndeni wena akho umuntu. Kufuneka ukuthi niyocela intethelelo kuShembe ngaphambi kokuthi nize nenze lo msebenzi enifuna ukwenza nina la ekhaya. Asavuma wonke amalungu omndeni kwase kuba khona indoda eyodwa ekwakuyiyona ekwakudlula kuzona zonke izinto kulomuzi ekwakukhothanya kuyona
ngathi ngiyayizwa nje yonke lento enikhulumayo kodwa mina into engisabhekene nayo manje ukuvusa amabhizinisi obaba le ndaba yokuyocela into ethelela ukushambe sogcina ngayo wase kuyahlala uyabona ke emndeni nemndeni mhlasimpe nabo abantu abafana nalabo nakithi khona indoda yakithi ibongoza kwakuthiwa siyabhanda siyadiliza ubaba omdala emndenini make kwafika kuyona nje yafika yashaya phansi ngonyaka yathi ukuthi akwenzeki noma ngabe bekukuhle kangakanani akuseze ukwenzeka futhi nakayeni wakusiyabhanda siyadiliza wakhona lo wathi mina mangiqeda ukulungisa amabhizinisi obaba sobe sesiyilungisa le ndaba babe sebeyahlala abantu baqhinqa kwangenziwa lutho ithe le ndoda ibhizi ihamba edolobheni kaGqwathazi ilungisa amabhizinisi oyise emkhulu ivula ibhizinisi lamakhaza ithe mayibuya isigoduka imoto yabe siphazamiseka nje kancane emgwaqweni yangena ehlathini nje likhathele yabhathwa ehlahleni nje ikhathele yavele yathula le ndoda yathulela khona lapho mabe ifica bezoyibheka ilimele ndawo kodwa umphefumulo uhlukene nenyama anginandaba kodwa kakhulu nendaba yale ndoda kayini ayingikhathazi kakhulu into engikhathaza izwi lika SHEMBE ayibonga inkosi ukuthi noma ngabe lifike ngumuntu odeleleke kangakanani kodwa lona lidinga ukuthi alilalelwe kabonga uNkulunkulu noma ngabe lifike ngomagcaba mawuthi ambuka umbuka ungamboni kahle umbone eguqubele kodwa lona lidinga ukunakwa ngoba likaNkulunkulu ayibonga inkosi okuhlala nje kukodwa abantwana benkosi ukuthi asimnenge uSHEMBE ahlale ngakuthina ngemzuzu nesikhathi Hawjewa fasya Ogunge Alawe Usawa Awaku Hawjewa sekuhamba iminyaka eminingi kakhulu emndenini wakithi Nazareth elalikhona elalikhulile elalilodwa kwakubaba ongizalayo kanti uSHEMBE uyakuthanda umndeni wakithi uyafuna ukuthi awabe khona namanye amaNazaretha kodwa wabe sebona ukuthi kuze ngibazuze labantu bakaCele angifaka ukufa ngoba ukufa kwenza umuntu asondelane noNkulunkulu ngemzuzu nesikhathi ethandaza ezingengela ukuphila Ongena ukufa kwahamba ikhehla lizala ubaba ngonyaka ka91 wahamba ubaba omkhulu ekwadlula emhlabeni wahlangana umndeni langcwatshwa leli khehla kwahanja kwabuyela emaThekwini abasebenzayo ekwasala kuziliwe kwadlula isonto elilodwa kwahlabeka umkhulu omncane ezansi kwathi u80 wadlula emhlabeni kudlula isonto wabuya umndeni kwazongcwatshwa umkhulu 80 kwahanja kwaphindela emaThekwini abasebenzayo laphela isonto elilodwa lithe isonto liphela ubaba omdala uzoletha wehlala kaPPM lazi washayisa nemoto wadlula emhlabeni wabuya umndeni kwazongcwatshwa ubaba omdala kwaphindela emaThekwini ubaba omdala uMathundu uthe ehamba la kwaGM lazi ehamba nabangani bakhe ebusuku bephuza utshwala bahlangana nezigebengu zababamba inkunzi zamhlaba ngombese wathulela khona lapho wadlula kwabuya umndeni kwazongcwatshwa ubaba omdala kuthe kusenjalo kubuyela eThekwini wafika lapha ubaba omdala ubaba omncane uDumisano weyiphoyisa wafika wayidubula exabene nentombi yakhe kwaGM lazi Hey, ozuzu wase babuya mabefika ekhaya sekungcwatshwa lethi khehle laselikhona mandosi uyabona manje masiphindele eThekwini makukhona odlulayo emhlabeni asisezukuzila ngoba ukuzila sekuzosijwayela kabi base beyahlala nje abantu bakithi
kwangcwatshwa kwabuyela eThekwini kwangazilwa bafike bahlala nje bahlale engazi ukuthi akwenzeke lutho wadlula unyaka kwathuleka bangafa umuntu kwadlula wesibili unyaka kwathuleka bangafa umuntu wafika ubaba omdala lo wagingqika nemoto la eMlazi wafika kwesalukazini sasemndenini le ekhaya esasonta kule nkonzo ekuthiwa amabhidiya amakhusha ngazi noma abantu bayazi into efana naleyo ngathi noma ikhona into enjalo ngakini kodwa ukhona ngakithi mina umama oyibhidiwe yena yedwa ngimazi usonta nobani kodwa yena ukhona wasafika ubaba mdala wafika kulesi salukwazi wathi hey hambani niye laphana emndenini wakithi kamasibani nifike nibatshele ukuthi abahambe baye kulomfana wakhona ubaba mncane kunabo bonke abafowabo baye kulomfana kaSibani omncane abathathe abayise eShembe ngoba njengoba sambe kanje emhlabeni sidinga ukugezwa safika lesi salukwazi salithula lolu daba sagoduka kwadlula insuku ezimbili kwafika esinye isalukwazi ethuma umbalelelwa esasemndenini sisengoma safika naso sesithunele owagwazwa sithi bathena asizonitshela ukuthi thathana umfowenu uSibani anambise eShembe ngoba nina babahamba kanje emhlabeni badinga ukugezwa zase ihlala nje zakithi zathi bobofika kwangathi akwenzeke lutho kwangathi nje akwenzeke lutho uthaba usenjalo basebeqala melo laba kwavukulaka zithe insizwa zakithi zihlangene kunomjado ekithi kwasekufika abafana bakithi nje emndenini basebesukela enye insizwa yakithi ubaba omncane ngokozalo ababeyinuka ukuthi iyathakatha bavele bayigibela ngesiqwayi yafela khona egcekeni kunomjado sabuya isalukwazi sathi ilo lalaka lalaba abantu abathi bafuna ukiswa kuShembe bayogezwa bathe mabesukuma behamba beyemzini wasebuhleni bayifica inkosi kwasebese kuyinkosi uthi ngolenkosazane bayifica ihleli bengabekile ukuthi bayeza esebavezela uNkulunkulu bakhe bathi befika kuyena beguqa bathi uthi ngolavelela ncika ngesihlalo lathi awubafana bakaCela nesibindi bese ningaze niphele nonke bathuka bonke nalabo abangakholwa ukuthi awu lo baba usezwe ngobani ukuthi sabakaCela base bethi thina kodwa ngeke sikwazi thina ukuthi sikholwe abantu ekufanele bayokholwa amakhosikazi ethu ngoba kahle lento yokukholwa bayibone ngazi ukuthi into yabantu besifazane bathi bona bazohlala nje la emtsizweni kwaba ngconyana ke bathu kwantu sasa Zafola izinsizwa zangakhuluma lutho saduma isibhamu ithi lensizwa ngasho nganye ngathi Shembe yayisiphakamisa isandla bashaya isandla basivithiza basiqeda ngesibhamu bayishaya imoto mbobombobo ithi ngikhumbula ukuthi yangena kanye inhlamvu engayizwa yangena lapha ngemuva yaphuma ngapha ithi ngasho kanye ngathi Shembe uzube nami hey wayisafika uShembe ugagalelo bathi inkunzi yakithi egwazazini emantobeni yafika iqhamuka ezansi ihamba kancane belethe izandla ekhaya emhlana yafika amaphuzu kwayo yayivula imoto yayidonsa lensizwa kanti enye inhlamvu ingene ethangini lemoto yayisimdonsa kancane lezi insizwa zimphezulu zathi ziyadubula uthi uShembe kulensizwa sekhuluma naye futhi lesibhedlela uthi uyazini insizwa kwamanqele ubani okusindisile bakhuluma noShembe qala indlela bengamazi ithi kufika mina Shembe yamaphuzu kwasesivula isivalo kanti lapha inhlamvu ingenile ethangeni yayisiyaqhuma imoto ithi ngoze ukufudumala wayisethi uShembe lekhuluma naye isesemfanisweni kofiza inhlungu yayisethi ngiyabuya mfana kamanqele khona ngisewumlando uShembe wehlano ithi mina noShembe khona ngamuzwa ngilimele ngitutuliwe yamazi ukuthi khuluma ngomphuShembe hey noShembe khona uyinkinga ngoba yathi kuyena ngiyabuya mfana kamanqele ngisewulando uShembe wehlano okuyena kwazi ukwenza zonke lezi zinto zokuthi uma ngabe udutshula umuntu usinde yahamba lensizwa ithi yabuya noShembe engakazi izimbone yabuya sekhabuzela edlula noShembe lo ebekade ehamba phambili lo wehlalo ubuye sekhabuzela wathi kwenze njani insizwa kamanqele yafika embambe mbekaHlembe yahamba naye uthi ngiyawubuka umjiko kaShembe ugcwele igazi la yahamba nami lensizwa yasezulwini sikhuluma ngoShembe uNazaretha lo sihlanganisela yahamba nayo lensizwa leyasezulwini yafika mbeka ngaphesheya yambeka esigodini sangakubo lensi
labo SHEMBE bobabili. Uzokhuluma yini wena uSHEMBE ngelinye ilanga ukugula? Uthi bavukazela wabuza lo SHEMBE ofika kuqala sithi umqalo wendlela wabuza kulo SHEMBE eyathi umlanda yathi simenzezane semphilise noma semdadela ngoba isemkhulu bakhe bamfuna uthi wayesephika lo SHEMBE wehlanu wathi ngoba kuthe kumanyezwe umnikelo egoli lapha nethempelini wakhipha umnikelo wenkomo wathi uzokhipha wonke wathi thina bo SHEMBE sobuyisela umphefumulo wakhe asemthatha esimusa esibhedlela. Uthi bakhuluma ngithuli. Wenze njani makunikelo? Wenze njani makunikelo? Lithunyazi lezo ngolunye usuku lithi mawubona ukuthi akuvumi hlala nemali yakhe ephaketheni. Umnikelo la ekhaya ulandela. Zasizafika insizwa zakubo seyizwile ukuthi nansi insizwa kaManqele isijujuliwe kodwa isimanga esikhulu ukuthi uthathe ubani lapha yana wazombeka la. Lensizwa yababona SHEMBE laba bantu abakhona sebefikile abababona SHEMBE. Namba kuSHEMBE la inkinga khona. Ukwasifica ngolunye usuku lapha ya eHome Affairs sihamba nenye insizwa sengodle yaba lenze ugopo ngimazi waba isibonga angimazi le mfowethu kodwa nje ngikhumbula ukuthi wasifica naye sila nje eHome Affairs hayi ngibona kuvuleka icapha awu Nkosi yami yazi lezi zinto zibhlungu oba zenzeka ungekho sibona yithini uzo nje sixoxela nje ho ngibona kuvuleka icapha la eHome Affairs ngiqale ngibona umkhizi bafana bakithi lo mfishana kodwa khona la ngiyakhona mhlawumbe lento kuzokwenzeka ukuthi uyithathe buse uyinothisa ngifuna ulalela sisekahle bese ngibona ngena unzimande ngithi minayi welokhuzana khona indaba enkulu la ngithi ngiyabona eHome Affairs lapha eDurban station ngithi ngiyabona eHome Affairs kube kuvuleka icapha awusangena umthatho wendaba yangena isigxathi igaxa ubhaka ngabona benyakaza bonke eHome Affairs kwakhona nephekule elodwa lapha lakabiyela lilapha phakathi lizoshaya ipasi kwahlakazeka yonke into kodwa sengena uMr SHEMBE sanyakaza naye ngalelo langa ngifaka isikhindi kanti nalensizwe ufaka isikhindi bese sondela kuyo iphunga elihle yafika yahlala lapha umthatho wendaba wasehlisa isikhomo sibeka phansi wasethi hawu mbani umzana sathi baba wathi nizokwenza zathi hayi baba i-ID la iyayilahlekile athi yazi isiqoqela indaba ihleli phansi yathi ngelinye ilanga ngathi ngiyofesa akaze ayofesa uSHEMBE kodwa wayesiqoqela indaba khonto ayisho wathi ngelinye ilanga ngiyofesa safika lapha kaToyota sifako siyasebenza nathi sikhona phakathi kwaqhamuka indoda eyifaka isuti yaphatha ibriefcase yafika yama silendele ukuqashwa uthi hayi nathi saphakamisa imqala sithi hayi umlungu mayiphuma uzosibona waphuma umlungu wayesekhomba le ndoda efaka uthayi wathi woza kwaqasha yona yodwa le ndoda eyifaka uthayi yahamba ngaphakathi uthi ubaba sasala usethi kunini uyabona ke njengoba nifaka ikhindi nje ngizonishiya la ngoba ngifaka isuti Akuphelanga isikhathi esingakanani lasenifika indiya lafika lakhuluma nohamba naye wayesesukuma kwenhliziyo wagaxa isikhama sakho wathi benginitshelile madoda kanti uSHEMBE ukhuluma ukuthi isikhindi asihlukane naso amen ngasigcina ngalelo langa ngoba into ayekade isho wathi sizosala la ngoba sifake ikhindi ngempela lo ID ngaze ngayithola esiphinga ayiphumanga lapha eDurban station wathi mephuma ngaphakathi okwanhliziyo wafika abantu sebengangotshani konakala olayini ngalelo langa sasebenza sifake ikhindi sinobaba unzimande abantu bashaya ulayini bezibongela ngaphansi esefikile uphunga elihle kodwa wena uziphethe kanjani endaweni yangakini usefikile uziphethe kanjani yayisisuka zayithatha lensizwa yakaManqele zana esibhedlela bafika
lo ifakwe insimbi la ngaphakathi. Wayesefika lo Shembe wehlanu ikithi mayikhuluma lensizwa izikhali inyembezi ithi maNazaretha ithi le Shembe sigijimana namhlanje ithi ngambona kude kakhulu ithi kodwa ngoba uyena wathi akaphile lo ngoba kuthe makubiza umnikelo egoli ya volunteer lensizwa yathi mina ngizoyithenga inkomo yayizokwenza umcimbi ethempelini yini osukwayenza wena la ethempelini sukwenza ethempelini mawunikelo uyacomplain uvela ukhipha ubhobho akonezayo la ngalothu ubhobho wami akusebenza kanjalo la ekhaya kuyanikelwa nje hayi maNazaretha lento ngikhuluma ngeqiniso lezo Shembe bafika ngaphakathi bayicile ngonesi yahlala inyanga yokuqala yahlala yesibili wayesephinda afika lo Shembe wokuqala wafika lensizwa iphapheme wayesethi insizwa kaManqele usangibona mina wathi baba wathi ngubani wathi uShembe wathi nguShembe muphi washo wayesethi unenhlanhla kodwa yini into engicotha uyenze mawuphuma la wayeselalela wathi ufika kumkakho omdala lo umxoshile ngoba khona ayikwenzile busufinda umlanda umakhela umuzi ngaphandle bakhona abantu esontweni ngamuza uShembe uthini wathi ufika uthatha umkakho omdala lo osumxoshile bese umakhela umuzi ngaphandle uthi mawuphuma ekhaya busu uyambona ngoba njengoba thina boShembe sivumelene nomndeni ukuthi usinde ngoba lo mfazi loya owayekade umthathile wayekhetha umndeni wakho njengoba usumxoshile yiwo lokudedelayo 18 noma ngabe yonile kodwa akho umuzi phela busu uyambona la ngaphandle yabezo mama mangithinte ngakubona ngikhuluma ivele kwaShembe maNazaretha yayisiyavuma lensizwa yaphela inyanga yaphela esathu impi yaqhubeka ziyasha ngaphandle ziyadubulana bayaphela abantu ngakithi esikhothi abantu sebehlala ezintabeni umkhulu wahamba lapho wahambela kulowo ngozi kwafika abafana bamdubulela egcekeni bashisa umuzi washo umuzi emasonto amabili ushunqa ungacishi wayesiyaphuthuma umshumayeli mazibuko washona ebuhleni wathi baba impi ngakithi ibambene lase liyakhuluma izwi elincane nangulungisane buke isikhathi akuvalwa la ekhaya ngithi vele kuyasonto nje okay ngibone ngijengisa manje kuvuleka amakhabethe kwayisho umfundisi wangapha emampondweni kwakithi ukhubisa wathi kuvuleka amakhabethe kodwa sengiyaqeda ihlobo ezinhle enkosini ngoba sikhuluma ngendaba kaShembe kufanele ukuthi uma uyikhuluma uyibeka njengoba injalo noma phela uthi kancane uyabona kodwa kungaphumi ngakhulu esiporweni wayesethi ubaba uphi umvangeli uGumede ifikile lensizwa izobika yathi uphi umvangeli uGumede wayese umvangeli lesikhathi umfundisi lo wakamasho bayamkhumbula abancane wayesethi hamba nembelebeleni nifike nibatshela ukuthi abahambe baphekelele intabeni zasesikhothi bothandaza khona aphuma amabhasi embelebeleni kwakhala imvengwana zikhuphuka ibheke phezulu wathi mefika kwamemeza umshumayeli insizwa ilele ehlathini nezibhamu wathatha umbhobho wathi lalela impi ibhekene abantu bengasagezi wathi uthi uShembe sondelani nganeno kuzohlala phansi kuxoxwe nishiye ikhali phansi kwavumbuka abantu abangaphezulu kwethu kanti basebeswela umlamuli ukuthi ubani basayifuni lento zake zahlala ibhamu zangaka zibhekene bese center abagcotshwa benkosi bethunywe izili kaShembe bethi abaye lapha kodwa wena ongekuye ngoba uyasaba kodwa mase ukukhuluma uShembe uboya kwafika bathandaza kwenziwa yonke into yaqala impi yaphela ngalolo langa kodwa ngoba uShembe wayevele insizweni yakaManqele
eyadutshulwa abantu kanti uShembe ufuna ukuzokhuluma ikifike lesibibi ithwala lensizwa ithi uShembe mina unyazi lezulu ngalibona kude ngalibona ngidutshulwa ikhuluma kusahlela uthingo lenkosazana sengizohlala phansi umvangela umjado lapha eMlazi ngolunye usuku kunomcimbi lapha nje ngaphandle ebuhleni yabona ayike ka sengikhohle ukuthi ubani lo baba lapha khona umsebenzi awenza lapha bayazi abangcwele loyo phela kunezinye izinto ofuna uyabona ungabuyi isiphahluka nje mabehleli lapha kuze kuhambe isikhathi khuluma ngashamba sengizohlala phansi banazareni ngixolela kuhamba isikhathi phela i-transport nya funeka bezemlazi yasibuza kwaseyigravel ngaso sikhathi yasibuza lensizwa ukuthi uhamba kanjani athi ayizohamba ngoba kufanele sihlale emakhaya basebewalk besuka phezulu lapha ngakasishi la khoma blocks bathi bofika lapha endlanganeni zeze indlela lezi kusewubhuqu nawo lo mgwaqo la kuyoma khona insizwa kwaqhamuka imoto ihamba kancane iveni laka Toyota lihamba kancane lafike lami lathi baba bayaphi bathi hayi semlazi wathi nizogibelana ngalesikhathi bathi hayi baba sawubona wathi gibelani la base begibela ithi lensizwa ngabona umhlola yathi mayihamba imoto iyodlula ngasesihlahleni mayidlula nje kancane isiphindiyana ephuma eceleni komgwaqo esiyama yehla lensizwa yasezulwini baqhamuka izinja ongawazi uyibona zakhonkotha zaphuma zonke izinja uthi lensizwa yathi bekumlenze unyawo phansi uthi izinja zahlala phansi zadlalisa umsila yahamba yasezulwini yafika shona phansi yenza ikwenza yafika yabuya zilele phansi uthi siyabuzana nalensizwa ukuthi lezi zinja zenza mkhuba muni zidlalisa imsila yabuya uShembe wangena emotweni waseyidumisa zaqala zakhonkotha yahamba yasezulwini uthi kodwa wayitshela thina uShembe ubani sathi masifika emtshebheni wayisethi baba ngicela ukwenibeke eThekwini ungakwenza wena lokho ngeyakhe imoto uthi umvangeli bathi befika eThekwini bemi lapha ngaserenke bafika bafica itekisi ilayisha ebusuku ngo-11 wathi uyehla emotweni bekule yakhumbi eyilayisha laphinde lakhuluma izwi lathi ningayigibeli yana ilungile ngo-11 ebusuku uthi saxake usogibelana bama bahlala emotweni uthi akusakhulumeki nalo muntu la kuyashisa la emotweni kuyisimanga kodwa avuliwe amawindi kanti bahleli nendaba enkulu yaphuma yaqhamuka itaxi yaqhamuka igijima yathi misidlulile isinjengaserobotini yafika yama kwakhanya amalambu yama uyathi lakhuluma lelo zwi wathi iyona-ke uzinibeke emakhaya sibondwe sabekwa iphini ngaphezulu yahlehla le moto yafika yama uyedwa udriver bayagijima labo baba wathi baba niyaphi bathi siyemlazi wathi phuthumani ngilandeni nathiwa ngizonilanda bakhala emotweni ukuze umvangela umjado wasemlazi angikhuluma izwabethu basebekhala phansi omunye uyaka-H umvangela umjado uyaka-Z yayisithi lensizwa kuthiwa ngiqale ngawe oya ngaka-H ngigcina nguyaka-Z abakabuzi ukuthi baya ngakuphi kodwa iyabatshela bona izono zami zandile kunesirele zikhathala yahamba le moto yafika bashiya ekhaya yahamba nale yafika yamshiya ekhaya umvangela umjado ithi lenye insizwa eyayiphakathi ngalelo suku sathi sisema ngosuthu bayakhumbula abangcwele uShembe sema ngosuthu lapha yana egroundini ithi ngikulayini lensizwa ithi sengayikhohlwa lento uthi ngathi ngikulayini yathi eyasezulwini yahlehla ehlalweni yaqhweba yayisiyasondela yathi wahamba kahle yini ngalela langa
yaphinde ethi ngalelana ngaphela nifuna itransport yanishiya kahle endiyansizwa kodwa wake wabonga yini yo cha abantwana benkosi kuthiwa sithi nje halamusi Nandi Nezi Hello Memo ngibuye ngiculisa manje azini lingahlangani kahle Simpo Onami wezinyama sabela shoti insizwa zodwa manje bhesa ngizo alale bengelela abavangeli bashumayeli abakhokheli indlu yonke onyazi lwezulu amen hayi kungene iqhwaga ngaphambili futhi seyiqedile sekuwukuthi nje thina siayina njengama legend phela kodwa zona insizwa seyikhulumile kakhulu zashaya ukuthi ke into engiyibukayo kuyenzeka into engihleze ngiyibuka njalo nje into engiyibukayo njoba la khona abantu abahalalisayo khona abantu abangalalisi khona la phela ngibukile ngiyabuka ukuthi kunjalo ke into eyenzekayo le ngaye ngachaza ngeseqala ukuthi imqondo yabantu ayifani uyabona khona umuntu omzwile umuntu oqala ukukhuluma khona ongamzwanga khona omzwile wasekuseni khona ongamzwanga nalade bekhuluma manje khona ongabazwanga mhlambe khona ozozogcina isizathu salokho uyubona abantu mawukhuluma behleka kanje kodwa khona ongahleki kusasa kuseni uhlekana ubebhede bacabisana lethi mayibuya manje emqondweni wakho ukuthi bekwenzekani izolo kudaliwe lokho nami ngiyangethemba ukuthi khona bazongizwa inkosi bayidakaza one hlatsuthi la ekhaya ungawugqoka umqhele asikuboni kahle thina kuyisabatha two umama ongalifakile iduku elimhlophe thina simboni kahle makuyisabatha isizathu saloko ukuthi umqhele wafika nenyanga yezulu uma ungawufakile wena uthi asicaba ukuthini ngawe umthetho waleso Nkosi yethu simaka
esihlabeleni somthandazo wesabatha. 4 esihlabeleni somthandazo angikhethi ngempela ke. Athi ukufunde mina ke. 4 ngifuna ukukhuluma ngendaba yokuthi kunabantu abangekho la abangayifuni futhi lento esiyenza la bathi thina siphulizwe lika Shembe njengoba sisonta kanje. UShembe wathi asonto emakhaya, uRamaphosa wathi akuhlalwe endlini. Baphambanisa izinto ezimbili ezingafani. uRamaphosa mefike kwaShembe uhlala phansi, uShembe mefike kwaRamaphosa uhlala esihlalweni. Nomehluko omkhulu kabi loyo. 2 thina njengamanje izwe lihleli ku level 2. Ibandla lamaNazaretha lisele ku level 4. Ubani wenze lokho? uShembe. Level 4 namanje kuthiwa sonto endlini. Kusho uShembe akusashangwa ke manje lo wayethanda hlala endlini. Ngifuna ukukhuluma ngaloko ukuthi kusasa ngenhlanhla khona nami engibaziyo ukuthi bazobehlangana ndawona athile baqhubeka njengathi kodwa bahlanganele ukuthi bayophuza utshwala kodwa thina njengoba silaba sifuni uba no right no wrong oyophuza utshwala kusasa nathi sila esontweni. Uma bekuyiphutha leli esilenzayo asigwetshe siya ngakhona ngoba bona ngine show ephelele ukuthi yebo agwetshe beya ngakhona. Ngenxa isizathu sokuthi lokho abazobekwenza kune alcohol kanti lokhu kunomoya ingcwele. Ngayisho lento madoda ufunde ngiso. Ya ngiphume eceleni namjiya. Ngiyaphala lento. 4 van. 4. Ngokuba uma ningamdumisi ngemthetho yakhe akakuyamukela imithandazo yenu. Akasoza nehlisela izibusiso mani ngayilaleli imithetho yakhe nigcine. Ayasho ukuthi yeka bamba kanjalo nje. Kwamanje sanikwe mina ithuba ngizwile kushiwo. Noma ade ngisawulando bedukile kodwa ngizwile esimo somoya ukuthi kuthiwa ngizoguqa. Wayizwa lonto. Umbuzo ke uthi uma besihlele ekhaya ikuphi lade sizogcina lo mthetho wakhe? Ngoba njengamanje abahlele ekhaya abawugcini lo mthetho wakhe. Phela siphila nabo abantu la emhlabeni njengoba siphila nabo siyababuka ukuthi sebeseceleni kwendlela. Syabonga mshumayeli Mvubu. Nabanye abashumayeli enibambe nabo ningasabi. Abanye sithuma ngabe sithi sizoyema kubo bathi hayi ngimsaba kabi uhulumeni. Beyazo saba uhulumeni asabsheme. Kodwa uwazi ukuthi uthi wena ekhaya kithi angize bake bathi ekhaya kithi na inkonzo ayemabili kamatende msana mina. Athi sekhaya lapha kithi kwagoloza isalukwazi esino 90 years basibona abanye ababekhona. Sathi sihambe sitshela omakhelwane sithi masinwabizile lawo maphoyisa lawo sebeshilo bathi amaphoyisa azofika. Manwabizile sakasho sizosakwazi basibona abanye emavidweni. Bathi manwabizile lawo maphoyisa wathi azovinjwa emini esangweni ithathani mina. Asikhola asinawo ngisho umNazaretha. Isona sodwa sasingaqola umNazaretha nasibona ababekhona. Angikhulu mina laba ngizonda babengekho. Indawo nangekho. Ufunda. Ngifunde ba manje. Indawo. Khona lapho. Ngiphinde futhi. Angishongo ukuthi phinda. Kanti u5 awukho lapho. Uthe 4. Qhubeka phela. Ngiyancenga zukulwane ngegama kaJehova inkosi. Gcinani imithetho kaJehova. Soyigcina nini masihlele ekhaya? Siyancengwa. Ngiyancenga. Umncengwa. Siyancengwa. Wayizwa lonto? Siyancengwa. Sifanele uyabona nje ubekuthiwa ke ngami nje mina bengavele ngimela manje ngithi wonke umuntu makuphela lenkonzo asinikeleni imali siyithathe yonke lo mali sinike lo mshumayeli sibonge lokho asenzela khona ukuthi asihlanganise kanje ngoba baningi abanye abadakwayo njengamanje ade besitshela imithetho emingaka basazobuya bepluka lelo phunga lotshwala bame phambi kwethu futhi thina nje asimile enhlobo mina ngisho emgidini ade ngikubeka kabi ngolesithathu udunje ushintshe into ongazibona angisho ukudlala phansi qhubeka ngaba ngikhuluma kube uyaqhubeka ngiyephi ke man qhubeka nje Jehova ngumalusi wami angiyokwesela mina senzo sakhe yangelusa ebusuku nasemini yavumela indebe zami ukuliphatha igama lakhe yabuyisa umphefumulo wami ekulahlekweni kwawo
angiholele endleleni zokulunga ngenxa yomsa wakhe. Uyongiholela endleleni zokulunga nini ngoba wona uhlele ekhaya. Uyabona bezobheka ezofaka idlo. Sorry ngane yakwethu. Lalela nje ukuthi kuzosonto phezulu isonto elizayo uyeke phansi yonke lento yakho hambe esontweni. Amen. Ngoba uShembe unyazi lezulu akahleli. Ngikhuluma nje ngakho igroup mina ngeskhathi i-lockdown iqala ngakho igroup nabo umshumayeli bakhona umvangeli ukhona nabo zindela bakhona nango treasure wethu ningambambe kodwa inkulu imali kuyena ngakha le group ngase ngithi uzobona nawe uzobona nawe bakushaye ngathi mase impelele inkonzo vele ushaye nje uzolushila ushiya khona uzoba yaqonda ukuthini amango thoba velelwe amgcinile Akama kwami ngompophula ngonyeni angibazi uthanda akama kwami uzovela nokuthula akama kwami kube kuhle kwabangcwele kaNazaretha alapha kithi ngithembeni nako ukuthi anizongishiya nibe busy nezihambi lezi kade ikhuluma ngiyazi nini ukuthi nabakithi sisuka nani la niyabona phezulu ayithi sisuka nani la sashona la sikhona ngakho la ngikhomba khona bonke labantu abakwazi nginxusa ke ukuthi uma kukhona la engibisha khona ngoba nina nabakithi ningiphushe ukuze ngifike la befike khona ayibonge Nkosi phakathi kwamike ingozi enkulu njengokuthunywa baba bavangeli benkosi
abashumayeli benkosi. Ayikho ingozi enkulu njengokuthunywa. Uthi mase uthunyiwe kodwa umuntu okuthumela angakuphathisi. Athi hamba uye kuthini kodwa angakutshela ukuthi uyonzani futhi ufike uthini. Kodwa ukuthumile. Nalapha sithunyiwe kodwa ingozi ekhona ukuthi ngasikhathi sithuna siphathisiwe noma siphathiswanga yini. Ngoba ngalesikhathi inkonzo yabiwa besithunywa. Kodwa lo obesithuma sitshelanga ukuthi sithini. Nazi ihambo onqubeko. Nazi ezinye omagcaba. Yeah. Ububeze ukuthi bathunyiwe. Nachema nabo nonke la nakhohle ukuthi kuseza mina wala. Bonke abantu lapha endlini bebehleka, imina kuphela engahleki. Ngawaphuza amanzi. Ngithe ngwaphuza afuna ukuphuma ngaphuma. Ngoba benginonkatha lodwa lokuthi noNkulunkulu othumela aba wabaphathisa, mina uzongiphathisa yini? Ngizwe ngani ukuthi baphathisiwe abathunywanga nje kuphela. Ngike ngabuka isikhathi ngathi bekhuluma la nguJiyane wathi ngibukela imvama ke mase ungasena baba abantu bayadlala ngawe. Angaze ngimbukela isikhathi. Kodwa isikhathi abengisibuka bekuwukuthi indaba lesikhathi umvangela athe ufuna ukuvala ngaso sishaye manje kusakhuluma uJiyane. Noma ngabe ngisangena bengibuka leso sikhathi. Kodwa ngoba phela umusu njengami nje nombani usho yonke into ayithandayo. Kodwa hlobo zami ezinhle enkosini engifuna ukusho ukuthi njengoba silapha kulendle sikuyo sizoyikala ukuthi umnyango wezulu sasilingene yini. Amen. Ngiyakuzwa. Noma ngabe sekuthiweni noma ngabe sekwenziweni kodwa sikuzele lapha ukuthi sizoyikala ukuthi umuntu nomuntu okhona lapha endlini umnyango wezulu samlingene yini. Ayikho indlela okuyikala. Uyikala ngezikhathi ezifanele ezimise uThixo ukuthi lezi zikhathi ezokusondela kuye umisile umthandazo wokulala. Leso sikhathi isikhathi sokuthi umuntu nomuntu asondela ezikala ukuthi umnyango wezulu umlingene yini. Wamisa isikhathi sikavuka nathi leso sikhathi usimisele ukuthi kusondele kuye umuntu nomuntu ayoyikala emnyangweni wezulu ukuthi umnyango wezulu umlingene yini. Namhlanje njengoba silapha khona bagcina ukuzoyikala silapha kaDlamini ngoba bezwile ukuthi kuzonqubeko wena ngoba bezwile ukuthi kuzonqubeko bafike bayikala babona ukuthi basalingana bezwa babengekho last week nakini njengoba uhlaba isikaphu angasibiza nakhona babengekho. Kodwa ngoba bazwile ukuthi namhlanje sizobe sibambe sabe kwiphini njengoba esho umshumayeli baphinde babuya. Umbuzo khona ukuthi basikalela abani kulomnyango. Lamashifti abangenayo okuyikala basingani ukuthi umnikazi wezulu uzobabiza nini. Ngoba ngalesikhathi bengayikalile behlele emakhaya bengafuni ukuzoyikala kanti mhlambe isikhathi siyasondela. Indaba ekhona ukuthi bazokwazi ukungena ngoba kade bagcina ukuyikala ukuthi bakufanele yini ukungena kulomnyango. Sibondwe sabe kwiphini. Yanele. Ngike ngaba nenhlanhla hayi lesonto edlule kuleli yasonto ngaba sebuhleni enganginabo la
baba umvangeli, baba Ntenza, umshumayeli Mvubu. Ngale hambi ke kade ikhuluma. Nanga noSiyawa ekhona. Umhlangano esasikubona uya ngokuvuthwa, uya ngokushuba, kushuka labafana emadodeni kwase qhamuka imoto khona ibhasi elimeruni lase liqhamuka ibhasi sakuzwa ukuduma ukuthi lokuduma okukhona akufani nesikujwayele. Amen. Laqhamuka ibhasi lathuma wathula umshumayeli oyosihlalo womhlangano ubaba uMadlanduna wakuzwa lokuduma okusemnyango ukuthi akukona ukuduma okujwayelekile. Ngase ngiphuma ngangimiselwe lokho ke ngangiyimashali ngibheka izinto nje ukuthi iqonda ngithi phela nami ngosihlalo mbangela Ntenza. Okay. Ngase ngiphuma ngithema ngiphuma ngase ngithi ngambona unetwork ekhuluma ukuthi unetwork yebo uyakhuluma nabantu kodwa la khuluma naye manje kuyena umuntu. Bathe bebona emhlanganweni abashumayeli ngase ngiguqa ngancipha. Ngoba sengiyabona ukuthi le moto ezayo izibheke ngakimi. Wathi kwenziwani la? Wathi network baba umhlangano wathi oh sengiyakhumbula umshumayeli uLthuli besho ukuthi kuzoba nomhlangano la. Muphi umshumayeli uLthuli? Ngase ngimmemeza umshumayeli ubaba uyakubiza. Hamba yedwa. Hey. Yaw hamba. Engingedwa. Eskodini sethusloga wasekamuka umshumayeli ubaba uLthuli waguqa wathi ngumnqumu wakhuluma nenkosi wayesebuya wathi uqhubeka umhlangano wayesejika wayesema wathi kanti baphi labantu abakuthiwa banomhlangano kwathiwa baba la edamini wayesethi muphi Mvubu. Ngiqedela ke indaba lo kade ethiwa izama SHEMBE angithi phela uyisihambi mina ngikhuluma indaba yakithi.